米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。米利奥马萨法罗马拉夫拉夫古巴法罗朱安阿古，我的希望重新燃起。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达米拉亚布杜苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。I rahiu no mararumai sakatulu atsifang tusapulo tusa atusir suarsa. Naukhani sa ay pitulas tahaslaots ko sini asla no tapang. Sa ay pitulas tahaslaots ko aslay ay ningla saan. 上主的慈爱永不断绝，他的怜悯永不止息。耶利米哀歌3章22节。Sarika kaaw nawiro honi maritimo hako ko masa maamaanay karurayan lemak yo saan kita matulad ko falujo akatawalan ita kaslupah ko mikumi no tapang mararil amisafaloh to urib ita ilaluma no sini asa ning rai sa ay tukararil ito man ko urib ita liawan no tapang paitser titaanan arumakat to rarakatan itini ihkar。当我们因为时常遭遇困境而沮丧时，不要忘记，上主有丰盛的恩典，不断更新我们的生命。在上主的慈爱中，我们的生命不会一直陷在黑暗中，上主会再次赐给我们力量，奔走人生的道路。Mitolan kita， 我们同心祷告。Tapangao nanay mararir ko fang zalay ahingo amipalal itakwanan amisafalujo to mikumi no meso ta tanagtag ko awas ako tala ayaw rumakat amituor tiswanan。主啊，愿圣灵时时提醒我去数算你的恩典，使我有坚定的步伐，在信仰的道路上持续向前迈进。Pakani dalam anay angangan no tapang ji Yesus Kristo mitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。